Ulia ya mchoka mwenzako hii. Mama ngoa watu wao. Tafuta basi funike vyote. Hakuna problem hiyo. Wewe chafa simo funike vyote. Sasa wewe usitoke hapa. Niko hapa mzee. Il y a eu un accident? Hapana, mkokote pole pole huyu. Huyu ni accident. Huyu. Bikonga ulikuwa na bonga? Unaenda na bora. Baba biko. Na kule Maradi iko mnaenda mnatoka Goma mnaenda kufanya. Mungu naenda Bunya hapo kusema Maradi iko. Pole pole. Watu wote wanatoka. Watu banyangule gari. Twende twende. Enda tuago, wewe nyangula. Iko kidonda iko yangu. Waimbo fono kote tundo kwenye gari kwa sisi c'était à dire de partir à 40 papas sur le grand père tunarudisha watoto Goma. Enjoy Antuka Mungu iko samu amebatuma. Tulikuwa na safiri, tulikuwa naenda Beni, tumepata ajali hapa bila wakubwa wetu hapa wanatuchunga kama kabisa kama si hatuko. Kama hatuko kabisa. Mama na watoto tunashiriki kuwasaidia waingiza magari ya Ilijapo ilijanza kwa ndio mama na watoto ya una shida kwa mama na watoto waingize magari kuko venye wanaweza prefere kuendelea Rutshuru lazima waendelee. Tuko na magari za mingi za double cabine wanaweza ingia ndani za Kiswahili. Bwana na kondisho iko barudi kwa agence hapa. Agence hizo tawatuma tena. Ya lazima tuokoe maisha hapa. Si kama mama na watoto, huyu mama anaingia hapo magari. Mama na watoto biko wapi? Mama na watoto. Niko naangalia koli yangu. Tulikuwa napenda mbona tuletee gari pale chini ya agence yenyewe inajulikana. Baki utabaki hapa.
Kama wanaitika, kama shoferi anaongea nao wanasema banaweza tuletea gari, mwe watuletee gari. Twende tulale mwe kiwanja. Kwa msaka kesho ndio tulamkia. Uingie mgari. Wende. Roma gari botakamatia gari. Ndio. Okay. Mama na watoto. Sasa mavitu zetu hazitapotea. Vitu ni kwa. Viko kwa vile vya mingi. Tuko na vitu. Haiko vya mingi, mbele vile weluka kuporte bagage. Ziko za mingi. Ziko. Ndio hivi hapa. Ndio. Mama seni. Ama vitu yetu Manake agence ndio akamata ile. Sasa shoferi, naomba kuongea na shoferi. Shoferi wewe. Sasa bisi nyingine itakuja sasa hivi. Sasa inaomba niite kule yule kwa agence. Sasa unangoja nini kuita? Telefoni ndio nimepotea na hapo. mkubwa amekuwa anatusaidia kutufanyizia favere juu ya magoli zetu, juu ya kusekurire wenyewe wamelumia awapeleke hospitali, na natusaidia vile juu ya kwenda tutetea kwa agence juu watutumie ngine gari. Tumefanya aksida juu nani ase freili katika njoo kukwepa magari njoo ameenda itupa kule. Sasa Mungu amesaidia, wakubwa wetu wa kiongozi wako watuchunga, njoo wako napita mbarabara, wametusaidia sana kabisa. Bila hapo vraiment kabisa ingekuwa ingine habari. Wamefanya bie sana, Mungu awabariki sana. Kameme wenye wamefanya wametupa msaada. Bila hapo kabisa tungekuwa nasema ingine habari kabisa. Bila hapo kabisa sina chingine za kuongezea hapa. Ni kusema Mungu ashukuriwe sana na waongezee nguvu. Waongezee nguvu. Bila hapo kabisa nice tu tungefaa ingine, tungekuwa tuko naongea ingine habari. Antuka venye mie nimeona ngisi wako nafanya, wako nasaidia, wako wasaidia wengine. Hapo peke njoo wako naikamata watu, bana batosha mule mugari, bana batia nje, maki wako waleta, wako omba, wako na nani msaada. Wako wasaidia na gari ilikuwa inashageuka hivi, wameisukuma, wameikalisha bia. Antuka tunawamesi sana kabisa, merci. Kwa mtu amekosa. Bazale. Namba ipeza ali. Okay. Pacifique. Pia urudishe. Kido. Okay. Wala rudisha hiyo bwana. Wala. Ah, très bien. Président, ces malheurs vous inquiètent trop. Hein? Ça vous inquiète trop. Hein? C'est un accident. Ah. Il faut des activités de secours, d'urgence. Vous vous sentez comment si on a fait ma travail à ville, on a passé dire. Nini ndio unajisikia mwe? Iko mission. Nasaidia watu. Asante sana. Il y a des mamans qui restent. Apparemment, ouais. Mheshimiwa, Mungu awabariki. Sawa. Tunaenda revoir voyage prochainement. Kabisa. Ndio. Bon. Mungu awabariki. Amina. Nani akubariki sana mzee. Amen.